Abusuafo me ma wo bibia akọ abasronko e de ebatuma GH eso ebre aso se ensem ahodo abeto dwa e wo mayimu ye de besomo e wo fidie eso na ye ko ensem no eso no ene de nkra yensa aka e de efri eye mampani abediechi na kache ene se ne yiwe Mami Semira Baumia sabre wo de nkra ta beto abontin se se na ye mampani yire First Lady Mame Rebecca Kufuado Enrada Oja ni allowances near mu a say one ye salary bia se na beto oja say emolument recommendation bi emolument committee recommendation bi si enchi omoketia there say one sem me de ja omaga no bia kaseti aye no wonu asigina say one ye akechia ni biem na biem so no ska wodo ade amom allowances e dem na free ebra ne kunu ye mampeni na Kufuado betra bedwemu no ni nia no wo sa abobo ho ari nia sa ma aban no se na ebe ya tese waworo ne sa pepepe de fi omanyi esika so de beto ja sa no Ghana for obia kara no tumu ho ta sa sementa ezi ade na woka na no echi na sa abre mi no mo ka say excellency Dr. Mahmoud Baumia ononso nire Mami Semira Baumia out so no so na ka waka wo ma ebetwa salary no eho bi ono mampeni yene na ka ebetwa salary no they say ono so de ne dia to wo say ono so one year ketwa ni biem na allowances ahodo waje efi 2017 ya so no wo sa ka bo ho e de beto da na the statement we release na for emu kakra bi ntimekan e de ho na sana kra no meka mo say adumeko bi eboye chidom ma e de adumede ebremu adumeko no ene wo charge herbal center what's in fine kai enso mo say wo yagre no say na sifetia say asthma say diabetes pressure my yagre hunhun bi krapo ene to ma onya found no mo say sabre die fabro masro ye no mutimi ntenete enfa emonti bebi owo bia no fa numbers a eshegu awase wo anase wo Ghana ha po mecha kwan ewo Accra dansuman ene tamale so omo ewo hobi no mo mutimi emmo ananso braba wo bono wesipi esita ewo hu na wanya nije ene mpatenten agi wenim na ebisafo ye ko second lady the vice president yire Mrs. Semira Baumia statement I releasing from the office no ebisafo na say na ensema ewo mu no esifa etia say second lady Her Excellency Semira Baumia in consultation with His Excellency the Vice President will refund all allowances paid to her since 2017 and will not accept any monies allocated to her pursuant to the recommendations of the Professor Intiamwa Beidu-led committee as approved by Parliament on 6th January 2021. Mrs. Baumia continues to be committed to the services of the nation to deliver humanitarian interventions and initiatives in the area of health, education, and economic empowerment. Signed, Kwame Chum, Senior Aide, Artese, Wono, and was signed Krata Yase, Eddie Ebetu Aponte, your second lady, Ninsebo, Eka, Efasika, Seman, and Saint Tibeto Da. Deja ewo my Ghana mu na ni niemu na Ghana focus say okay o ma ye ne sa dia ne se na se fata se wo mo eye ne sa ebeboa na ni niemu so no pressure foforo bi aba echire at the pressure yi amount on former president John Dramani Mahama ne yere Mame Lodina eso ene ebiem so no the late Emisa Ata ono so yire awoja wechire no se ade wo mo na pressure no abeso wo so se sika sem yi eba ye se etua allowance salary and wo NDC for ekasa won say nya ene wo mo sure man second nti anam so ama ye first lady Mama Rebecca ene biem se second lady Mama Semira wo matutu mo na ma ba abontie se wo mo nyisika ne biem ene biem so allowance ho de twam mo dani ni ade ma ban de ene wo mo so se sike wo mo nyi ntum se ebeboa na se o se fata se etua ka de ene wo mo so allowance ho do ma je ede free abemu ever since wo mo ekunu mu ebedi ade say no allocated to them omodiji enya no nso nhyeda mbomode a se na ye mampeni ne yiri mampeni yiri ne mampeni abede cheire edika ye de we ye se fata wo nso monye ne sa no ho fo mo nso de na se na be ya be hu se na NDC aye no ana MPP ye no sa na NDC ana sempo se na wo nso metimi enya the moral standard sempo se mampeni eto no mo bi o metimi akase eja se sika sam yi ba bonti so mbechia mampeni
ne yere ene mampani abedechie yere no ka no na yese nsema wodro na autum se position party no na no motso wo mpene so wo ma na no mkasetia ne kese elesi asaba se wo weto na mo no ma da niska na yede amomunia amade na wo so ese fata so wo so enda no wo mo de ma no na nam so ma pressure dodo na amafo edi kosi mampani dada ne yere ene eye na bedechie eyere so se wo so mfo musika embra ba ne nie mu ne busafo se si ade ye mampani yere ye maame Rebecca etua na mo na tese ye vice president so na yere maame sem no etua na mo se tunti no ye necessary say enunti no anu anti keke no wo mo nso ma bedi bi ko no wo mo san fo mo de ba sa de etwem wo wo ma pen so ekọ wo mo so edi tese bi ko be ko mu krabo na ska ka da ne sama wo mo di ebie we si a pressure ya ba yeso wo mo so mo ntwem de se wo mo de we say omu kunu ne wa bemti so wonu kwanya bi twa obetima pakra se ne kuku obo ne be se so ofentia na den so da so tia bemti den salary no bi ba mu kunu nti o metime ba bomo e kwa bi so ba we mu de omu ni abemu nti na star pressure ya aba amanfo ka so omu ntwom de na ebi so ka se tia said abi enye first akwa so because the see ade nyame mu ayede obekom ka no nkwa po mu sika asenti se star the pressure we ko to omu so a na se be bo kwa fofo bi ade corruption abeto baby nti hu nya se wo mesa na we mu kwapo no enye so obi a ne ka obi ne koka chom so mu nkohye mu allowances wo mu anu mu fi mu bemu ene de betu dwa se wo mu nya keche ni biem de biem nso no wo mu ese chom allowances nti yenya no e wo bebi a ebedu ba ne nya mu no bisafo se ye ne papa mu se ye ne papa mu se si ade se na manfo e de betu dwa se ye former vice president ne yere ene ye former first lady no wo mo fo musika no emra no sa ene beboa ama eye ye yo na se komie abeska semiu ana se yenya no bibia edei asesi adei ye first lady oti ade so ene ye second lady wo ma betwom sika ne yenya no wo sa se wo mo de no ma ye nenti bibia to 20 sika sem ye twa so ana se we fata se wo so mo de beba adinche no se na tie bia no bo mo de ne fato e we comment section ne bia mu no share video we on all the social media platforms na bia mu so bo mo dia follow TumaGH or Instagram, Twitter so at TumaGH_, Facebook TumaGH. Musum na amu so ne me na be nsemi ebremo na me ya aduma ye be sign edi share be makramunya. Bye bye.